لما قالها نبينا فاتبعوني فاتبعوني في حب الخير فاتبعوني. Kitanya majbur. Falaisa majbura wala tiyara walaisa kullu yaf'alu tiyara. Majbur piana betul. Pucit ben-ben ben-ben. Gepegat tanya gepegat pun. Orang pulang tu baru. Jadi usaha betul nak kasbu tanya. Bukan majbur mandum Allah, majbur mandum mereka Jabariyah. Maturidiyah hana gerida oleh mereka itu dah demikian hana gerak ikhtiariyah lagi jamadat ditanya makhluk. Karena istilzamnya demikian akan Jibral Mahda. Dan berkata mereka itu Maturidiyah bahwa sungguh al-mu'assir pada perbuatan hamba itu musafat kudrah Allah Ta'ala dan kudrah hamba. Diuringan kudrah Allah min haisu khalqi, kudrah hamba min haisu kasbu. Musafat di bawah kudrah nyan baru mu'assir. Banyak kudrah hamba mentang tanggup. Tetapi tasbih dengan jamadan itu